Danas pričamo o zahvalnostima. Već smo u nekim od prethodnih videa pomenuli zahvalnost, ali danas ćemo se fokusirati malo detaljnije na sve to. Prema knjizi The Secret, naše misli, naše telo vibriramo na različitim frekvencijama, bilo mržnja ili bes koje su najniže frekvencije do zahvalnosti i ljubavi koje su najviše frekvencije. U zavisnosti od toga mi u svoj život privlačimo apsolutno sve. Znači, ako smo na nižim frekvencijama, privlačimo ono loše, dok ako smo na višim, onda privlačimo samo ono što mi želimo. Pisanje zahvalnosti nam pomaže da se fokusiramo na sve ono što imamo, makar bile i najsitnije stvari, tipa ja sam zapisivala kokosovo ulje, zahvalna sam na čokoladi, zahvalna sam na sunčanom danu, do nekih većih stvari, kao na primjer zahvalna sam na svojoj sobi, na toploj vodi, na tome što mogu da priuštim sebi 3 obroka dnevno. Zahvalnost nam pomaže da budemo zadovoljni svojim životom, da budemo zadovoljni s sobom, ali nam također pomaže i da ostvarimo sve ono što smo zamislili. Naprimjer, zahvalna sam što sam postigla dobre rezultate na sutrašnjem testu. Cijela poenta je da budemo zahvalni na onome što imamo i na onome što smo ostvarili do sad ili što ćemo ostvariti kasnije, a ne da se fokusiramo i da pišemo zahvalnosti, bit ću zahvalna kad dostignem to i to. Pisanje i osjećaj zahvalnosti i sreće, kao da se to nešto već desilo, nam mnogo povećava šanse da zapravo ostvarimo to što želimo. Nema mnogo filozofije i komplikovanja, samo je bitno da krenete i da vidite kakav utisak na vas ostavlja zahvalnost i na koji način možete zahvalnošću da popravite svoje raspoloženje i da manifestujete i ostvarite sve što zamislite. U kalendaru koji sam napravila, koji možete preuzeti sa linka u opisu ili možete ga naći na Instagramu, sam zapisala neke primjere zahvalnosti za svaki dan u januaru, tako da ako nemate baš inspiracije ili ideja kako biste mogli da pišete i da vežbate zahvalnost, možete se voditi tim kalendarom, jer za svaki dan imamo zahvalnosti, lepe reči prema sebi i neke zanimljive aktivnosti koje su fokusirane na brigu i ljubav o sebi. Moj link od Instagrama vam je u opisu, pa se mi vidimo sutra kada ćemo pričati o zapravo pisanju dnevnika i zapisivanju zahvalnosti.